دخوازی گر بزانی کیو همنا کی انسانم بکن دقت دوی اثبات و نفیا حل و اعلانم بزن وجهت وجهي للذي فطر السما شانم حنيفا مسلما لا مشركا يلنز مسلمانم كل قيد ربط نسبة من في بريء از محمد إبراهيم ملة مسلمان دين قرآنم او من خانمان و باودا و ملک و مال اولاد او من قوم و کس اخوان و دعوا نال و حالانم غیری وی دکانا مدانین تو پرتالک جوی پیوا تو آلشویرش ناکم او جانم کسی دست نفاق و حمق و شرک بینه دعوا جوی راز الفقار و حیدر کرار لمیدانم کم آدم خلج بو شرک و دلالت را فدا جانن جبو دین خدا البت به هر تشت خو قربانم. ناو من محمد نوری كرة سيداي ملالي مشهور لتشركي مايا لزيلا مايا صون أمريوي الصالة 1957 لدورش حسنة سيدا الور مالبيا الوي درج دايك بومه بشتي 2 سال مالور قديا ام جوی داره هاتنه چرکه سویتیا ما دوم پشتی دوم من هاتنه چرکه سویتیا مال چرکه بوی هوای جیانا ما در باس بو اما زنبون بوی هوای طبی حیاتا ما بالی جیانا باب ما چوا بیه ام جلوی گوره ما حیاتا خود دوام کریه دنوا فقيه دام مزن بونه طلبه سيدا هبون طبي جدورش حسنا عين طلبه بوي هواي هاتنا شركه نزي 20 حب فقيه طبي بوي هواي امجي مزن بون كت دنوا في حياته هانه وطبي كي وكا هر سبيكي ام هوال هبون ام قاغير شونه جامعه مدرسه مدخون قوادن جام درد كتن لچولا نهاية لكسركانية ونوالا لچما جمجي قريانا وك ترزاروكا بو ليستكو واشترى بجم بي هواي مع عمري خدار باسكر لي جنلا حياتا ما د مدرسه دا نوبا جماعتو سيدا لرادا وبمجادلة سيدا كو بنوب عالم ودوي شاخي بوي هواي درباس بو يعني مجادلة هم علمي سيدا جم سياسي مجادلة ويهبو هم جبوي هواي بيرام مزنبون طبي دنوبا فيادا 11 سال درباس بو صبيت ياما حتى جينجيت ياما 11 سال أمن تشرك إمام طبي خلقي جن جنال دا إجماراج السيدارة بقائد بحرمته وبإكرام بون يعني حرمته السيدة قالك دزان بون سيدات شبقوتا جقوتنا إدرنت كتن أم جدنا وفاقية دا نهاية مهنك خواند وبشتوي أم دركتنا فقيتيه امچونه حسين عباس سيداي مولا محمد شريف خدا جي راضي بالحياة خدا عمركي دريج بديك ان شاء الله ولوي دري نزي 2 سالا ملوي دري بفقيتي بي هواي درباس كر لجم سيدا دنا وفقية دا عالم وفقية جي او جي عالمك يا طبي انا هيك دني ببرسن ونبيجن حياتها
چوا درباس بو اوی حیاتا خو نوا گنج حوال خدا بدا نشان دان امو حوال خو بوی هوای ام چونه فلان داره ما فلان ایشی کر بهاورا ام چونه فلان جی مسافری کر بهاورا ایجا حیاتا شخص مجی او جی دناوا وی حیاتا علمو و عالمو و بوی هوای نوان انسان دا بوی هوای درباس بو طبی سیدا حیاتوی اتوریتر bir insandı yani ciddi taviz ne de kesi mali da jil sermeb disiplin bu yani evsa bejim yani gava kutuştak jimme bedita emmezim bunji dahi seyda معفون اذكر يعني اذكر يعني دواملي مادة ايقاظ كرن بوی هوای به تربیه و دخص بوی هوای ما مزن کر خدا رحمه خود مریا طبعا حاضر ان شاء الله واجب که ام جرا دعات کن کوی بوی هوای مرا کر حياته فقيتي جي حياتك عالمك اوجي قال لك انسان دهاتن دچون جم سيدا انساني قال لك معتبر وباشي دهاتن وانسان دجي دهاتن قال لك يعني باخلاقا بفكرا بالدشنجا خو دهاتن دمان هناك دچون حتى معلوم انا ديانت اشتري باشقانيه ما مهمت görmez خدا جرازي اوجي لتشركي الباسيدا دخند حيو اوجي تي بيرامن شش حب هاتن ويشاخج عن تابع اوجي ويشاي هاتن ويدر مدكي خانن 8 محل جم سيدا ما خوش بود يعني حياته فقيتيه وجنجيتيه ما بي هواي درباس بود طبي جام تدريسات ذكر الدرس تعليم من ذكر ايواري اينا تعطيل بو ايواري اينا فقيه رودنشتن اويك الشعراء دخندن رودنشتن بحورة الشعراء دخندن لسر حرفا باشين كيجا حرف باطا اي كيلك جوي دستان بوي هواي بروش بو يعني بوي هواي دوام ذكر اوين دليستن اوينا تشيت كرن لهر اوين موينا تشيت كرن حتى جاركي فقيه حسينا قلتن والله امي هرنا صولي هبالي خبين الامير عليا ام رابو بهاف كتن ديبا رأيني اما خصك اوينا لهاف تشيت كن يعني ام چونا نيفيري هناك هبالا قو والله ابيا قرشي اوينا جي يالنس نوا اهل علمي دا نخوشك ام هرنا صولي وان بينن ايشب من حسينا ما نخوشا جوي درني بيري ام جريز برين هاتن هو كي دجي مثلا درد كتن شولي رجائيني دچونه جما السر جماعت ساكنين مثلا رودش نانمان وانا كنت بيجن دچونه مسيره و خلدچه بيكنيكا ببي هو امجي دچون خلقي مسجم هاتن بشتي صالونيف كي اماتنا كليسيه الباس هذا ما لا يحصل ما خدای تعالی جا راضی به امروز درجی مان لو درجی طبی گلک آنی و اوی مچهبون دفاقیتی دا لو دری گلک حوال موال هنه آنا جیم هفت بینن خدا جوان راضی به یعنی تحصیل کی خوش تکرن لحسین آجی و ل میر علی لکلیسیه جی تحصیل کی خوش تکرن gerçekten تشکیجی تنبو ilk امچونه حسینا والله تبیرم من نان تنه هبو و خیا توز و ایسوتا توز مداتانی سر سفره لحسین فقیر بون يعني تشکی تاین تنبونی پر اوقاف آزاد ناوی روزی تشکی تنبو اگر دو هبیا دمز هبیا نمطلو ما كيف تكر يعني بوي خوي ناني خليت خصتن دخار اما تحصيل كي خوشك جي تكرن يعني طلب سيدا سيدا gerçekten seydaları metefzi yani vakti xo boş darbas nekirin mecib havra بهواlara tahsil dikirin müzakere dikirin tabi ma hatta müddeki xon yani
tamam nekirci tiştek ku ama en azından jmara lazım bu me pe dine xonas kir pe çevra xonas kir elhamdülillah jmara iktifa kir yani müdde gencitiyame hatta fakitiyame o em bu havay seyda hata zilaj çırke rabu hata zila el zilajı seyda 16 سال داره ما خلقی زیلی اجی gerçekten خدا جوان راضی به حرمت سیدا چونه کرده سیدا تعویض نداد کسی yani zengin یا فقیر یا زنگینه بزنگین را دخیدی بفقیر راجی تقول بترى نخیدم از فقیر راجی نخیدم و به منتی بود یعنی جبو زکات را اصلا او ند کرد و کی ددن کی ناده او یعنی که خدا رزقه بشینه منتا مش کسی تنه اصلا بازار و او ند کرد یعنی به کسی را به خلقه را وسا انسانه کی بو ولو الزيلاجي طبي للشرك الزوجين وام هاتنا زيلا 16 سال جمعه در ایمان ده حیاتامه طبعا لوی در ایندی مخواست پشتی که زوجیم ایندی مخواست که تشتکی مشغول ببن یعنی امی جستی باب خود دارین ما خوینی ساعت چیتیه کر 35 سال من ساعت چیتیه کر تعمیر ساعت شیریه من ساعت چیتیه کر 5-6 محالور ما خلوی داره این کر و مهاتنا دیاربکر ما ساعت چیتیه دوام کر بر اولو جامعه نوان ساعت چیا ملوی در هیکی همه چند ساله ما خو مشغول کر دورا امتحانا مأزنتیه چه بو امکتنا امتحان مقازانش کر چون سلیوانا لوی در جامعه مزن جامعه عجم 10 ساله ملوی در مأزنتی کر مده حیاتا طبعا يعني حياتا بشتي وی سلیوانا هناك طبعا نخوشين چه بو هناك عداوت چه بو فکر و افکار لحفکت هنکی کشتن و طالان و ایش او چه بو گلک ناما خلق مدا بروی امرابون جوی دارم کتم امتحانه آخر مردان دیاربکر و نوی دیاربکر جی 25 سال ما ساعت چیتی کرد لفر شهید لخی حیاتا ما ساعت چیتی در باس بو من بردا گربا خوشید کرد جامعه مجی نیز بو و آنا کاجی حالا دوام 35 سال یعنی 34 سال از گرفت کم امکلیا مجی هاتیه ام یا دوام دکم دیش که حتا کرد چو یعنی وی هوای در باس بو بری از جانا یعنی دنوا حوالا دا دنوا دوست و اقربا دا از جانا وان تشتا و ساتیلم گندمین یعنی بری محبته که هبو شواته که هبو دنوا اقربا دا صله الرحمه هبو الهفد پرسین بسر هفداد چون معاشرت وان یعنی خلقی ایشی هفد قداند مسافر پروری هبو دهاتن بشوان دمان قوناخا بلکی 100 کیلومتر دور دوسته بیلژیکی بونا دگول از که هرم دوسته خو ببینم اف دوسته ملوی درم زوده از به خبرم از هرم وی ببینم بوی هوای مسافرتی مثلا ایما ام مسافره گلک او بون یعنی مسافره ما گلک چه بون جوی سیدارا دهاتن بشوا دمان بمجادله در باز مالا بون عالم بون بوی هوای خوش بو یعنی تارتشما هبو بلشمه هبو دناوا واندا یعنی ددان هب امن و امانت هبو جات آنا دنیری مثلا جرنا از
برای آرایش دبیم، اقربای آرایش دبیم، دوست حاضر آرایش انسان آرایش دبیم. ادم اوقاس انسان 100 کیلومتر دچو پایاتی پرسا دوست خود کر. ایرو او دوست هاتیه کتیه جیواوی تلفن د جیواوی دایه تلفن ونا کن نابه ولا دوستو تو چوانی مج مهی جار کی و خود سالی جار کی بجی چکه تو چوانی اف دوست هاتیه کتیه جیوی اما دست اینا چه جیوی تلفن وک پرسا برای خوب که برا بیله دوست بیله. یعنی اوقاس ام جسلای رحمه انسانیت ام دور کتنه. آنا مثلا خصوصا وی دورا مدا و دوی دورا بری 5 سال تیب هشه من، یعنی 45 سال 5 سال بری تیب هشه من. ام دو چونه گند مروه ما مالا کالانه ما کل بلبل بون. ام دو چونه خاطیه ما هبون مروه ما هبون. جمع قالك حز ذكرن قلت شكتر أنا جياني حز كرن هيا ده. أنا هركز كتير قال كيخو يعني ويش هذا ما بروجا برند دام يعني محبتك عشقك يعني كخدا دابو وعشق محبته صلاة الرحمة وبراتي وأقرباتي ويش أخي نشان دام. أنا كان مرف دنيا أويا سستايكي تشبيه هر کس کتی قال که خو کسی نینه کس ایشه کسی ناقدینه. یعنی بی امن و امانت نمایه. یعنی هنگ جم هنگ انسان هبجی یکی که امین بجی اولبا تجی امانت هبه نویری بدی چونکه هنگی که بی امنیت نمایه و چاقه یعنی وسا نمبو یعنی مدی یعنی امن و امانت هبو خلق لهفدهات رحمه. يعني تبيرا من صول كي نو هبيا تدي جيران دشان دقولا برا صولا خو بشي نسكاز ايرو تشمس سليفانا يا بانتور كي جا تشتكي نو هبيانا ددانا هف بيد چون دهاتن ايشي خود قداندن اي فقيري بو ايچاغ يعني جنالت وقتا كمدي يعني فقيري پر بو ايچاغ گلك فقيري هبو. اما از انا ددم برهب وي فقيري و وي هبونا ما yani gerçekten az disa xaziya xo ve demetinem. Çima bu demetinem? Çünkü ve deme yani samimiyet habu, ihlas habu, jibu xaday bu, jihav haz dikren. Yani dedana hav işi hav qadandın. Nevek ev insanı mey ana iro ku em zenginun o pere mehane ledile medisan rahata. النرحته يعني شهر هواي ليش خدا ما مبتلى كريه بهنك بلا ومصيبة وآفات في أمتها إسلامي كوساهاتيا قارشيا ودلي ماجي نرحته يعني gerçekten دلنا قارشلاشترميشت كان وي حياته بري وأفايرو بوي هبونو نعمته خدا في نعمته وأوهانك بسر مدى شاندية وبالقارشلق في نعمتي شكر تنية إجا أمددنا برهب القارشي فيه هبونه وي فقيريه ام ديسا خوزيا خو وي فقيريه تينن نب في زنگي هبونه هانه عربي مدبنه مدانا احتياجيا ماجي براتنا يجي اما دل نرحته دل من نرحته ام خوزيا خو وي دميتين هانه كان ها والله سدما فيا اشتكو ام خدا في نعمته هانه دام ام جنان كوريد كن يعني عالم اسلامي انا متردنيرن يعني خدا نعمت شان امجي دخون وشكر ناكن ام دنيرن كتف ام نعمته هاني لما بين نقمت مايا يعني ام بحقيله بجي ناين نعمته خدا وجدين صار بونا ام جي اسلامي دور كتنا عالم اسلام ام وان دنيرن يعني اي توان جيكو تدا حرب وحروب هنا انا مبالغ خدني او جي تاف جي اسلامي دور كتنا جدين دور كتنا مش ناب عربه جي موانديه يعني حياته وان جي مديه جي اسلامي دور كتنا يعني جانا رياض بهم يعني سببي كو في هواي بلا مصيبه هاتيه سر امتي ام دنيرن يعني بلا كو بريا پیغمبر صلی الله علیه و سلم تی قرآن بحث که وان امتی برین کو خدا بحث که وان بریه هلاک سدم وان طاغی باغی بونه خدا ناز نکرنه
و إنكار كرنا و دفحوشيات و دخرابية دا على بالدينه چونه خدا إجا بسريوان دا بلا مصيبت شاندية خدا قبول ناكه أنا أهل إيمان جه مسلمان خدا قبول ناكه قبا كو جره دركه خدا پیغمبر دشینه کتاب دشینه قرآن شاندیه و قبا كجدو بقتها إجا خدا بلا مصيبت بينه شو بسري كافر دا ناينه شو كافر شو حياة وانا الدنيا يعني تك حياة إجا بركو أم شفت خدا في حياة دنیای و ابا آخرت دایم و مزرعه آخرت یعنی في دري تشتي خباب جو خدا زواده بشینن ایجا کس ایرو جبر کو دنیا شیرین بیه تب لدو دنیای دچن و آخرتش پارا دانه و جبی دین خدا کتاب خدا قطیانه اجبر وی هوای ایجا بخوب خو کتنه هف ام بخوب خو امت اسلامی کتیه ها جبوك إجا خدا ما ديزاين بك بلا مصيبة دينه تصفية بك أما تصفية عالم إسلامي دا شيء ده بخوب خو صافي بكن چونكي خداش مسلمان قبولناك أهل إيمان قبولناك جد بربي هوا يعني أم جدين خدور كتن أم لبي دنياي كتن لما أوا هات السرمة أم بوشمان بونا عمري خويه داوين تشتيك ما درباس كري آخ أم بين خسكا أم دوي شاخدا مع عمري خو تمام كريبيا أم نجيش تبونا في دورة هاني يعني جبر أبي فسق وفجورية هاني أم دبينن أفان جناح كاري وشهوة وخرابي وتشتيك أم دبينن أم دبيجن خسكا أم نجيش تانا في دورة ما نديتا برا ما بوز دولابين نديتا تكنيك وتكنولوجي نديتا برا ما به كيف وذوق وصفات نه چونكي ويش اخي ما ايمان خو خلاص كر يعني اجا انا ايمان كتيه تهليكه ايمان كتيه تهليكه اجبر وي هواي املوي دمي پوشمان بونه او دم انسان كوي دمي چون اوانا شبهسز خو خلاص كرن اجا ايما ام ده تهليكه دانه اگر کو ام بخوان نينه و gerçekten ام دو قرآن قبل أم دو قرآن هرنو پیغمبر هر علیه السلام دین خو دوی ريدا بدومينن وإن شاء الله أم خلاص كن ويا بذي هواي أم هرن أم التهليك يدانا دين التهليك يدا يعني إيمان الأستاذ جدوي بو زمان إيمان قرط هرمق زمان در يعني إيمان كده تهليك يعني عمل شو عمل كيم بيه يعني تبرا من يعني جانا سيدا رحمتي تقول لا تقول شخرا لميجا خبكن خوش حرامي بقرن هرن جنتي ذي دوراني دا لميجا خبكن خوش حرامي بقرن سيتش هرن جنتي يعني gerçekten ji em jî dünyanın îro elhamdülillah gençliğe ki usa hoşi çebiyet pala xwe ezanat bom gıptat kim yani ve gencitiya onda da ve ji fısku o fucure da ve evlat bala xwe diye xwe derya xwe اشترى بيجم تهل ميجا خدك طاعتي خدك تبالا خدي جرا دين مراقه اسلام مراقه يعني مرف فان وانا جي دبينا يعني فان انسان الحمد لله هنا وهبن بخير فانا ان شاء الله gelecek ama بخير فانا وراني بدا ان شاء الله بخير مسلمانا اهل ايماني واهل كشيارن عالمي كشيارن يعني هر عالم جي طبي العالي دجي عالم هنا او جي هلا الدفاهن هناك تشديدني دخل ويرو عالمي كل دو پیغمبرن وارثه پیغمبرن امل دوان هرن ايكو دعوه پیغمبر بك امل دوان هرن ايكو دعوه هناك تشديدني دكن امل دوان ناچن ريد دونه ريك قرآن الدين إسلامي ريا شيطان جهنم يوان دبن يعني وارثي ويجي هنا وارثي الشيطان جي هنا ووارثي پیغمبر جي هنا إذا مرف قرأ غاية دقت بك يعني أهل إيرو يعني مسلمان إيروين قرأ لدو عالمي كدعوة پیغمبر دك أو عالمي كدعوة رسول الله قرآن دك قرأ جنجلك مسلمان لدو وان عالم هرن أو عالمي كدعوة وان دعوة غير إسلامية بطاقلغة وبري إنسان ددن ويدري ودزاننجي بدو وان كتنة بدو إجا لوما بلا مصبش دي سريمة خدا ما هي شعرك إن شاء الله
maddi olarak hezviya bibêjim yani ji ber ku bavê me mellê gund bû me feqîriya wisa ew nedî yani tabii alem ku wê çaxê müptela bû bi tunebûnê me ji wê zorluğê kişandiye yani em jî tabii ki bayatî bi rêya da çûn erebe tunebûn wê çaxê me gelek zorluğiya me kişandiye yani îro her tişt heye wê çaxê gelek tişt tunebûn yani nedihat meşxura yani fakirti me hayata xwe domand yani wê çaxê fazla herkes zengin nim bû pir hindek di gundekî da wekî di sê mal hayata wan derbas dibû bi xweşayî lê herçî îro yani wek îro nîne yani hayata wê çaxê zehmet bû tabii her hawayê xwe zehmet bû em diçûn qonax bi qonax pir destê me de hebiya heşa merv kerekî dibir diçû cîkî pê eşyayê xutanî pê mesela wî hawayê em ya hespekî pê diçû pê tanî taksiyê wê çaxê jî ew bûn yani erebê wê çaxê jî ew bû yani ekî hebyana barî li erdê nedima yani wê çaxê jî wî hawayê derbas dibû heywanekî hebyana heywanê xwe wî hawayê derbas dikir yani li ser heywan îdara xwe dikir mesela ême jî gamêşê me hebûn başqa evê me hebûn me jî wî hawayê heyata xwe derbas dikir yani anaka şeş law qîskê me ye wala elhamdülillah yani teva jî ji heyata wan elhamdülillah hem dîn hem dünya ez wan memnûnim Allah'a şükür yani ez bi wan nayişêm yani Xuda jê jî lütfekî mirakê belkî ez xwe pir ew nabînim jî ev jî Xuda minnetekî min kiriye zarokê min Allah'a şükür dirêyê xwe nebaş danînin û exlaqê nebaş elhamdülillah di wan da tune ye tev jî ji min re mutîîn gotina min derbas dibe li ser wan yani bi qederil imkan tabii her insan illa tebkineki tabii hatasız kul olamaz yani yalnız elhamdülillah ez memnunum. Valla tabii 6 sal hayata me derbas kir tabii dizgevî da hiç qewlî tirkeva kudun acı tatlı xweşayî jî hebû û nexweşayî jî me derbas kir tev çû hayata wê çaxê ana em didin berhev tabii hayata ana ku em tê dane em didomînin wê hayatê yalnız tiştê ku ez xwe gelek tişt hene me ders olarak xwe gelek me dersî hayatê girt em dizanin ku tabii yani di nava mervê Xuda be di nava ehlê Xuda be bilga Xuda be me dostanî û biratî û aqrobatî me wan tişta me jê hinkî ders kirt yani berê çawa bû ana çawabiye yani ne wek heve hinek hayatekî dagdagalî derbas bû tabii 6 sal min şexsen tabii bi siheta xwe ez müptela bûm bi nexweşîna qalb bypass bûm hê jî ez dikişînim mesela neh cara anjiyo bûm hayata min wî hawayê jî derbas bû yani ez müptelayê bi halê xwe bûm gelek sal buna muqabil ev jî Xuda tabii ez wisa ji xwe re dixim ders yani ev jî dersekî bû Xuda min müptela kir çawa Xuda hinek îbadê xwe salih jî müptela kiriye gelek müptela kiriye bela û musîbeta me jî bi vî hawayê hayata min 6 sal yani ez bêjim acî tarafê wî jî çêbûn û tiştê xweşayî wî jî çêbûye me diye yani xweşaya wî ku ez em di nava ehlî ilmê û alima û medresa û ew de derbas bû û aliyê de jî tabii hayatekî bi feqîrî jî çêbû em mesela zewicîn tu tişkî me tune bû em me hê jî mala xwe tamam nekiriye
اما انسانی که هی دزوجه هر تشتی و آنا تمامه دچه سر مالا حاضر يعني انا وحياته بريم ددم برها تشكي ما تنبو يعني ام هاتن معاش خود ده حتى يرو ما بزور مشهورة مال هي تمام هي كريه يعني كريه اما انسان که تزوج يرو تفجي تبي هر تشت حاضر دچه سر مالا حاضر يعني مامان تشتادي يعني طبيعي شاخي في حالة فقيرية درباس بو أنا أجيب هبوني درباس تبع ويجيك الدل راحت به طبيعي حياة أنا ده عندي تشي يجيك عمر شو 6 سالي هما عندي خشبة ونخشبة طبيعي أوكي نامينه والله طبيعي يعني خشية اختيارية وجنجيتية يعني بر فرق هي بر فرق هي شعارك عربة هي دبيجة ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب قالوا هي أو جنجتيا من باطا بحث عم بكرة أوي بحث عم بكرة تكا تشوابهم أزانا ببيجمجي أدفي حالي دا گنجیتیا خو نادم نشاندان و عالم و قوتا و گنجیتی و او ایروین اختیاری کو بنخوشین و او تی ضرب زحمتی در باست به هم انا نکارن مثلا 100 متر نکارم هرم مشم من مشکی پاری خز جو نکارم هرم تی بیرام د گنجیتیا مدا ام دلیستن نام مدى بري هبو ام دليستن من جهب او نذكر ويد جو برا علي مبا ويد جو برا علي هنجيكو اربازيام يعني هنجيكو بازا من هبو يعني بفي هواي جانا ددم بيش شابي خيال دكم يعني اسبري تشوابم وانا طبيعي قوته وجوجا انسان جنجيتي حالتي جنجيتي باشخه وقبك اختيار تبع طبيعي عندي سري خضر خن اتشبر عيني الخد نيرم طبيعي انا قبك مرب خنابينه مرة دبق نفس إلا خو جيش حستك نجمع كنت شيد بقى عيني تاخد بيني هيلو تشكل هاتي كدري تشوا ويجا بابي مرد كبير بيرا مر مزني مرد كم بيرا مر أوجي بفي هواي بون أمجي هاتنا أوان سويا وان جرافا خو برزيرفي وأمجي هيدي بر بزيرفي دشن عندي أمل المقلق أنا ليفيا أجلا أجل قبك ورا تشتكي بسبب ترك ضرباسية لبه أجانا يمكن نخش موال مالك تشم باوان نخشن أجانا تسليد موان هذا محيرة والله مرب أجل دشة يعني أبيا طبي خدات قرآن داجي بيان كريه أجل مرب ني مرب ناتشه يعني أزكوي وجود أخم تبع عمليات وأوي جرام ضرب عسكرية أما دي ساجي البيامة دمشم دمك أليفيا أجلم قبك أجل ورا أي مربوي شاخي هراي خدا رحمه المري حاضرك خالي من إيصال وفاة كر خدا رحمه كل ذيك إن شاء الله قالك جانا تسلية ضد مرف يعني أوجي عمليات وان أود ضرب عسكر إجا تقول له أز بقلب ناشم ها تقول بني زانبنك أز بقلب ناشم يعني أز بباشقات تشكيدني حرم يعني أز خدا هوا كيدني بينا زي بها تشكيدني حرم يعني حقيقة جي يعني بقلب آغرنا خوش بوجي لي بقلب نشو قرجي يرجو يعني مرم نزانه بچه هواي مرف دچه كواكو أجل هاد هذه من اللذات اكو اللذات قطعت ك تشتاد نيفي دا ديلا قالك اواد مرة او شيء من هي مرواب كهي مرو خانيه لك هي مرو فان تشتالك وتدي ترقهات مرف شو يعني هناك تشبر مرة دا مين يعني حياته جنجيتي باش قبو قبط تدارك خود جنجيتي خود قوته خود تعيشي خكر إيرو تدها باري راحتي هي بيشتي كنت اختيار بوي yaşlı bu ne tafi spiave sere mer riye mer serçave mer çok mer ku kem bun hindi vi havayda sere xudar dxa yani
نجمر رد به يولجو كاري خو بكت عندي چوندري وان وصلت حركتت رونيا شعبت و كيمبو و گويت سحكرناوي كيمبو حرك اعضاء وجودات حركته وان كيمبون هيا تشتهب وايت دي غازي دكن غازي معرف دكن يعني اصلا ده اجا جنجيتي نوصان جنجيتي هري سر كبرى تروني رازي امشاف سري خضاتين بلكي بينجي جاري خد قليب فيالي خد قليب ذوقك دخوي دا نمو يعني زي اختيارها اما جنج كار هر الكوي داري سري خدينا رازي يعني حياتها جنجيتي وحياتها ياشليتي فرق هي يعني عملي دي جنجيتي دا باخذها تقام مقبولة مثلا إنسان يكون جنج به ومثلا تدي خدا پیامبر صلی الله علیه و دبي سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله حفت كسم هنا خدا وان رجع ميدان حشره وان بكبني سيا عرشخو إمام عادل إمام عادل يعني مختار عادل قيمة قام عادل جمهور باشخاني عادل باش كيكو سريك به سروك عادل وشاب نشأ في عبادة الله اي دديا او جينجي كو نشأت عبادة خدا دستينه وصار بدشا دسمج دقرا دسمج كي خوش دقرا وكيف حضور خدا مرب دبينا مرب دبينا بخش غبطات كن يعني وصار خوش كيف حضور خدا جيب غبطه الى الوان دنيا genç yara. Yani yaş genci iken o eylem başlar. Bak o da gerçekten kıymet tabii. Şaf hayata genciti ve ihtiyari fark yani fark. Yani genç ciberku mesela ana me tecrübe standın. Hayatı me tecrübe standın. Yani ام دبین کو ام جار کادنی ببونا گنج یا برف شخوا خیال دکه مرف وی هوایی تشترمیش بکرانا و مرف ده خوب دا ریا خودی و ده مرف منفعت لی ببونا همج خودی را همج انسان را ده می çalışma از من جزمن می çalışma بکرا ما تجربه استن اندی yaş مساعدنينش ويرا genci ku ana eko yetişmiş ki bu hoza bebe tiştek yani eko bede ki gava ilmu evi ameli eldekir evi hanekay başarmıştık yani üstad bir ilmin hocası meraktır yani ku خدایی که او هینکر اگر مراق جرا چه بو اوی الده بکه تو تشکیک الده بکه تنه یعنی جانا از زارو کارات بجم يعني خدا تعالى شكر خدا كم نلايقم خدا بمرا نعمتي كرياجي لأزدني رب تشتكو أدجنجيتيا خدا من خيال كريه أو كريه خدا هنك تشتاب مدى دايا من يعني بدست مرانية يعني مثلا تكنيك علمي التكنيكي يعني دهندر دا الكترونيك ومثلا تشتكو خرابات او ببا از همه من تشتات وراش بشتم تشيتكم يعني و دقلك هوايا داجي خدا قالك نعمة المكرية من طنقاسي نديتي از فيا صون اكو بيجم يعني مد عمري خدا الحمد لله خدا نعمتك ان مازال مكرية من طنقاسي نديتي از فيا ترسمك خدا ابياج مرة بخا او اكي بيجم من تحير نهشتيه كاتا تشكر يعني gerçekten az hayır namama az viyaj Xudara teşekkürtüm şükürtüm ne layık olmadığım halde gellik nimeti Xuda daya sermin gerçekten hayat bir havay hatta bir cihat yani acı tatlı yani me gelek olayı gelek teştmeditin yani أمبي متألم بونا وأمبي متلذذ جيبونا تشتهبونا حياة الدنيا بفي هواي يعني باشيجي هي ونباشيجي هي هذا رواسك في هواي ولا نصيحة يعني تشتكم إيرو
ام دبینن یعنی که gençlik ketiye çıkmaz ki mazın yani genç gerek avvuli en önce maneviyata hundane ke gençlik gavadı gencitiye huda maneviyatı hunda kır او edici hundadı be mesela az gelek em kevere nikah genca ten nikah havan nemberen kelime şehadet nizane bine yani kullu memleketi İslamiye roje 5 vakit ezan te xwandin gelek sebî dizanin kelime şehadet binin te çima te xwe hîn nekiriye Fatiha û Etehiyat te nizanî dibe wala seyda hedûn tu gerel mêşkî dibe wala xwedê ez te naxap bînim ez nimêj nakim kardeşim tu mêj nekî wala ez nikah te nabirim söz ne diye nikah te nabirim yani gençlik giro ketevi hali yani maneviyatsız gençlik akute ben maneviyatte be tırsa xudatı yani gava be tırsa xuda eğer gençlik yetişmiş be oje loma bikevehin ki deste heneki dine canavarı dine oje wand henek tişti ustada kullanmış bükün boşuna hayata wana dünyayı boşuna dıça gava ko be maneviyat be din be و حسا خو هلنانی به جدین جترسا خدا حسا خو هلنانی به جرانات به قلت لهم جانا مش خلقي راد بيجن ان بين دي زاروكي خو بشين جامعه ام جوان رب بيجن بقدر في دي سمه هافينه كو تعتيل دبن صبي خو بشين هيç olmazsa ام جوان رب بحث ترسا خدا بكن فاتحه والتحيات وان بنهين كرن يعني gençlik ko be din rabe yani قريزة أنمزن دو عمري وان دا أولوان لويدا ليت كبشخو شوقا أنمزن قد دينسيز قابهات بي معنويات أو التجاوزي مالي خلقي بك اشترى بجم أرزي خلقي بك أو اشترى بجم ربا قصدا قتلا خلقي بك اي قابا كترسا خضاتنا بي هر تشتي بك إيرو أمد بينن يعني كو بچه هواي بچه وحشيتي إنسان هاد كوجه İzbirliği havay yani gençlik o ihtiyari yetiştirme uyda yani ko sağlıklı yetişmiş bu maddi manevi eğer bakımından yetişmiş bu ola gençlik ve çahe hayat gelecek avici dronayı daye leku gençlik be din yetişmiş bu dinsiz yetişmiş bu vallahi gelecek karanlıktır başka cihin karabibe mal ve henek wan بكشينا باخو او إيرو تشوا قلنا مشتكن إيرو تشوا واندبن دشن اشترى بيجم غير مشروع رياضة وانددن قلنا مشكلن يعني gençlik afataki mazın peşiyavanı ku em vazifa xunnekin ku din adamı vazifa xunnekin deste xunavijine ve gençlik khani yani ev gençlik ev deste mehre o peşiya meji ev qtariti yani metavara zarar bebe zarar yani ve qasi gençlik gerçekten o gençliği para yani gerber dikkat be gençler acı ve peşidar. İşte bu Seyda tabii ki rahmetiye Seyda şair bu yani eviya dese sayfaya epey derece Seyda لسروی هوای گویی قطعتیم که نه از evim خدا وظیفه کی دایم من گره از وارث پیغمبرم گره از دعوا پیغمبر بکم دعوا پیغمبره بروی قاسی فیره نددا asla fire nedda asla taviz nedda yani mücadele bu navavi vanu henek van mali milliyetçi da van havaya devamı mücadele bu devamı İslam'e İro çavakım mecbur bune İslam'ı indi herkes şey dine di İslam edam digene hev bir İslam'ı bırak yamet çedbe böyle khasi gelek beyte Seyda ve meyane da çebune yani Seyda epeyce evdike ama kısmen divana Seyda'ya ya إلى الله أشكو جور طوفان فتنة دعاوي حميات الهوى العنصرية
أحاطت بكل الأرض عمت بقاعها فمنها لها كم دكة بعد دكة ومنها لمن غروا بها ولولدها كما الأخرى في الأولى نكال بدهشة إذا هم بتلحال التي هم في غيها يفاضون للمنتنة العصبية أقول بأعلى الصوت كالرعد صاعقا على رغم أنف الناعرة الجاهلية إلى الله والقرآن والنور دعوتي فحي عليها حي أهل الحمية بالدين والإسلام أمي وملتي إليها لها فيها اشتياقي ولوعتي عليها بها منها انتسابي وقرابتي وحبي وبغضي وارتباطي وبيعتي هي الملة البيضاء هي العروة التي بها المؤمنون يدخلون في جنتي.